Uspeli smo u drugoj pandemijskoj godini da napravimo 5. susrete Srpskih dana osiguranja. Ovogodišnji 5. Srpski dani osiguranja nose naziv Tempora Mutantur, vremena se menjaju. Zajedno sa vremenima koje se menjaju i mi moramo da se menjamo, posebno što naša delatnost ne želi samo puko prilagođavanje promenama, već rast i napredak. 5. Srpski dani osiguranja su specifični što smo ponovo uživo. Prošle godine smo to imali u jednom formatu koji je bio neuobičajen za nas i koji, makar po mom ukusu, da tako kažem, nije svojstven nama koji smo u branši osiguranja. Mi moramo da budemo blizu naših klijenata, a prošle godine čak nismo bili blizu svojih kolega. Tradicionalno ovakav forum koji se održava uz prisustvo velikog broja značajnih ljudi, ne samo u našoj industriji, nego i u našem okruženju, odnosno privrednih subjekata koji su od najvećeg značaja za ovu državu, dovelo do toga da su ekspozeji koji su bili prisutni i radovi i paneli pokazali stvarno jednu ulogu u rešavanju ovih problema koja nam je pandemija i kriza dovela. Srpski dani osiguranja su definitivno događaje koji oslikava industriju osiguranja, to je jedinstveni događaj, ovo je već 5. godina kako je gospodin Jovanović to danas i rekao i nama je jedinstvena prilika da možemo da se okupimo na jednom mestu, diskutujemo teme koje su atraktivne u svetu osiguranja, međusobno se družimo i provedemo neko vreme zajedno. Ja sam izuzetno zadovoljan što upravo ovdje možemo da razmenimo iskustvo. Svakodnevnica ide toliko brza, pa nemamo vremena ni da se čujemo, ni da se vidimo, ali upravo takvi skupovi nam daju prednost što slušamo prezentatore, što možemo posle toga da prodiskutujemo njihov sadržaj, a ujedno na raznim bilateralnim razgovorima odmah da dogovorimo možda i viđenja sa kolegama. Upravo da se malo izmestimo iz svakodnevnice, da sagledavamo situaciju iz drugog ugla i da definišemo potrebne sledeće korake. So these days are important. And I am proud to be a member of the Board of WOS and be in the first row in this moment. Smatram da je održavanje ovakvog skupa izuzetno važno za celokupnu delatnost osiguranja, a posebno je važno u okolnostima pandemijskim kakve imamo sada, tako da smatram da svake godine unapređuje se kvalitet sadržaja i da svi učesnici mogu da izvuku pouke koje će im koristiti u daljem radu. Well, I say that I was missing insurance days. Uprkos strepnjama svih svetskih ekonomija, tržište osiguranja ove godine beleži rezultate koji su iznad očekivanih. Problemi su bili veliki, ali kako rezultati pokazuju, spremno smo i dočekali. U prilog tome govore i podaci Privredne komore Srbije da je premija osiguranja ove godine porasla za čak 10% u odnosu na isti period prethodne godine. Takođe, drugi značajan pokazatelj je i značajan rast tehničkih rezervi tržišta osiguranja i reosiguranja. Fiskalne mere Narodne banke i mere koje industrija sprovela ipak je pokazalo da se dobro pripremilo i dobro ušlo u ovaj period. Osiguranje će uvijek biti značajan partner države i jedna pokretačka snaga jer smo direktno povezani sa rastom GDP-a, sa stranim investicijama. Moramo da se okrenemo nekim budućim stvarima, da se okrenemo budućnosti i ono što je bitno, osiguranje je pokazalo da u ovako izazovnim vremenima može da da adekvatne odgovore i da iznađe adekvatna rešenja. I kako smo razumeli kako je pandemija prethodne, pa da kažemo 2 godine uticala i na način poslovanja, na način organizacije, da ne kažem reorganizacije samih nas osiguravača, ali kako je i sama pandemija oslobodila način razmišljanja o novim proizvodima, o novim potrebama. I tu smo definitivno pronašli zajednički jezik i nadzorni organ, zakonodavni okvir i mi osiguravači u tome što smo razumeli potrebe građana. I am particularly gratified to see so many delegates in person here attending the insurance days to tackle what has been relevant
in the COVID of the last 2 years. The industry has been hard attacked by this, but at the same time, everyone here is quite committed to change going forward, to maintain its proud record of paying claims and also looking at the forward for what can be done. Pa idem na samit osigurača Srbije. Kaže, čega? Pa rekao, nemam pojma, nešto sa strujom. I ja kako sam došao, kako vidi, stvarno možda bi tamo mogu i da nađem neko da mi pomogne kad bi osigurač uvek kad pukne, nikad ne možda nađeš nekog majstora i tako dalje, a tamo će sad biti mnogo majstora, pa ću bar nekog da zamolim da mi pomogne. Međutim, kad sam ja došao, ja sam shvatio to, vi niste majstor, nego ozbiljna gospoda, te sam došao da se ipak pred vama danas malo izblamiram. Izlagači, predavači su ljudi koji su vrlo bitni za industriju osiguranja, koji mogu da pomognu da industrija osiguranja podigne se na viši nivo. Ovo što je sada prisutno ovde na Srpskim danima osiguranja i teme koje razmatramo, upravo govore na taj način. Znači, okrenimo se budućnosti, ovo je prilika za nas, iskoristimo šanse i napravimo korak napred. Smatram da tu ima dovoljno prostora i da ćemo adekvatno odgovoriti kao i do sada na kraju krajeva što smo odgovarali. I think that insurance is a socially relevant service or good, and we need so many constituencies and stakeholders need to work around it. Insurance Days is the occasion to have the stakeholders which are clearly the regulator, the government, the insurance companies, but also other stakeholders like other authorities of the state together. And to think. I'm very optimistic about the future. I'm very impressed with the industry. There's a real commitment, real energy here to make this work. Dani osiguranja obeležavaju i usmeravaju godine osiguranja koje su pred nama. Moramo da unapredimo kvalitet života i da živimo osigurani od svih rizika koje možemo da sagledamo i da predvidimo i da se od njih zaštitimo. Vi se bavite nadom. Kada ljudi kupuju osiguranje, oni kupuju nadu da će moći da plate, da će država biti stabilna, sigurna, uspešna i vama veruju da ćete ispuniti datu reč. Da ono što ste potpisali i ono što ste rekli, zaista će tako i biti. Nemojte ih razočarati.